I'm disappointed, okay? Na-disappoint ako dun sa sagot ng aking biological dad, si spokesperson Harry Roque, dun po sa panawagan ni Yorme Isko na bumili ng tocilizumab tsaka ng remdesivir. Lang spoke sa Ari, Daddy, it's meant to save lives. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.